labang solam thega ji aprang litum ini pachi bangke litum kese rupli tatulo sipu bangke presiden Thomson pitolo presiden Nujingkro bangke Samson lapung Nujingkro lai nong ko general secretary maradolo bangke aku Samson teron ben atau vice president dolo masih tu ikan curolo ini pang cenggi ko lang thibang langsung aja litum labang so pini an kacing rum nang kok alam thi bangke iceng ya bangke langsung no tum hadak kan sapo ini brief nang kok je mathalo je Pawan Kumar Roy Khenmi pen MBC alang ini kopi lo khenmi lo kopi MBC alang konsil sisonong artikel lo ala so bijar along leputhak alang tum safety puthak kosong sidui mala arjulo lapen thu pinang lang thu jor phibangke RNS kosong Indian Pacific tong dulo lat stami alang tu makai pharman dat bijar along permanent settlement di padoji phan bangso damlo masih itu mathalo angding damom le tum sinyo latum claim bom Indian President phan kachitong nong lok pan itum tame kadak pinangan kadang long asong tame hala karbi youth festival taralang so pining golden jubilee kibang mo kachitong ni da permission long le alang tum kachitong nong la bangke si pila network mission ba laso asong pinang lo pote kipachun jadi pan angding do asong si thelong wai lalu pulote itum chisong nang po ko mo pa jini tum how to chingbai de de chingbai tame itu mansi claim pono tame alabang soki claim long ben bangke khiruni long ben dolo khiruni dead pen bangke api dongka pen la bangso nang cheru hot bangke lason itum akan bidu chari asong laso bangso tum ki phunang kok alam the lage kadu ira chini alo kadu long rat mas chini lo attack kadu idolo lapen masih abangke pinan bangke bangkresi hosud pacing bangkri si abang garing husuk dono masolo ko nitum paci thang kadu gobe phanda ben dunai pu media korte phanda nitum ke hang pon alang tame kadang thon dulo la so pen bangke litum is ajat punon dai litum non por social media kadu isi viral ala bangke sitame hada ki photo bangke ki claim komani postame karbi dum si ki phuk pa jani kardang long rat si pagla da ban komani si ki claim komani laso banglang kami dalo Allah bangso lang amde palam the bangke je karbiang long 6 to karbi atim karbi mithang si bang nge do legal tum long si reng su dundang ko son la so sentiment ke do joni si thut pa ko la mi olam lo so posi pinian bangke party alam kado chipu pin song lam chipu pin si thut pa sin pude chi song bom lo la penke gopen handa na presar dunang ko lo je kaching bai phanang ding lang bang nang kok lo si 19 la pen 20 la bangso ching lai deng di government pen thik ponok Thomas Council pen si hala bangso ching wai long stamil la bangke akimang dolo PGR long lelong bang eviction nangki la ke akimang kaching wai tanom pen pinap kami rin thala lo la ke eviction ko la no pujung jita si pinian bangke stame la bangso ঘটনা দুdet pen jone karben long masih sentiment lo aning jang je lo karbeng long ram masih pro pagla nutin se leadership anutin si GN rep lo jam mas kami karbeng long dang ki masih itir klak lo son dugong lo amala so pen bangke itum high secondary pen metric exam la so ki do apor akisum da dolo ahok lo si tapi bondho ke tu song pen ke pilong le lo office tami bondho dugong lo patu mihat tami ni jongjong pen bangke pakliar lo bondho bangke pilong le asi komani stame bondho bangke pakhuri nang po bak kumene gari motor ka chijeng do pustame patigdar dun nang nelo hima kali bolote lengka prek dam juilo te don ka chi song kopi mai tum ke pon thi hot sang denga itum pon thuni daji aso situation pili correct den te pon thuni daji aso hamu dolo asi pin ban bangke ilitum do thura pet lo bolote itum do pet na isi message palithuna la penke samjin pe jisong pon thu bom na stame itum hala bondho bangke itum konane dukaning hap nang ji konane basolo long le hala bangke kadu ita me hala sang deng bangke claim nang nilu kusini tum chuning di kadu long rat phan pa chuning di bang la halo ani phai bangke asi walang present secretary tum da be panji thadan di bala
media korte itum lapen media kilang korte itum do anapan ili hin pen kachisong kadam pajirlo ini hiltum laso press meet kania bangke dam tang tarik krepo phelang pialong KSA atum democratic aron ateng pen kachisong laso kachisong dam pen nang chiro yo no hot phelang pialong ghotna laso puthak pensi niltum pini laso press meet phal pini halaso ghotna chiplang det pen Karbi solang do arat do an ning isi ke do thepot nang litum media thengno pen nilihin pen ana katto gabe Karbi solang do arat phan ning isi ke do thek ning isi vel go chapaklang thepot nang litum thengno pen nilihin pen ana litum phan kachoro pajir do lo pini la so dim long nili puduning to bangke hala da bang parnisi jarle punon KSA atum areng so det lo pulam seklang areng ke so bangke lake KSA pule areng so illo KS ada bangke Karbi puse areng ke solo lapen ke Karbi pucha tagali hala da bangke democratic aron ateng demokrasi se areng ke solo puse nilipu puntung lo asi demokrasi aphan lason ke tega bangke nilihin pen Karbi lo charli asong hin pen bangke lake condemn lo puse nilina tuma thingno pen pudun lo pini laso ke condemn lo nilipudu aru puduning to bangke ladak non adai ke do tum bang koi raisi adai do tum do pola mage julong lo la bang koi raisi ang bong pen bang krener ke ban ke neblong lo pusipulo la si bang krener ke bla aru bang pli ke neblong le do la bang pli aphan sidame nep thu pen alang lito aphan arona teng pen sodak ang signing pusinili nang lito mathengno pen nili pudu intung pini la so dim bangke laga jarle puna sita la so root cause bangke la so root cause bangke adage PGR along le lo pot pusi hal dai klang lo PGR along le alam mesi la so ke klang lo pina posi PGR Karbiang long arlo ko an area doma pen ladak tribal sidoma non tribal sidoma la so bangke government me sidame nalito am thengno pen li chuning ring tung bangke government atum sidame da bangke white paper me paklang nang pu sini lang tum thengno pen puduning tung la so dim no runi puduning tung bangke dak ajale puna sida la Karbiang long non la hai agotna ke lage non pen kali 30 years aprang mena Karbi anglong arat tungge ba movement a period ho pensi la daga bangke target dolo dage Karbi anglong la sodim dage biharis tum hala aprang mena non dak do bihari tum gali lage angtan me bang bihari boge lage ho 30 years aprang me sike bang thek do aposi non ajar le puno latum dak dolo latum 30 years 40 years do elopu latum le chipu pusita latum residence ke dak kali lage angtan me ke bang binong potsi latum pan ke prap jin pen uthai nei pusi na litum athengno pen nil tum puduning tung pini la so dim long aru nili puduning tung bangke ajar le puno sita pini Karbiang mas council pen alang litum initiative ke en pen non tarik kreser ke pen tarik inquiry alang litum song do anapan dak party do anapan alang litum ke pha dolo potsi la so ke pha long sitame anutin cooperate do na pusi nilihin panel tuma thengno pen pudun lo la pen la so dim positive klang po pusi nilin ning ke theta dolo la so dim aru ne puduning to bangke ajar le puno sita ilitum non ke mek prang lo da bangke PGR along le along bangke la da bangke ilitum non bangke la ke klang dak lo potsi la action bangke government tum en back nang pop sinyal tum thengno pen pudun tung la pen la so dim along non ghotna judgment pet Karbi anglong arlo non soluk sodak ke do de je phan mon samben ke do long je phan ilitum ajon non sitame normalize wan nang je potsi ilitum penan da kachuningria arat tum do penan theng ka chongdo arat tum do penan auto ka chosolai ben chenglo penan chojor cholang ke choklem tum do han ke chojor ben chenglo ka do be ilitum arat tum penan ka chuningri do potsi alang tum relaxation pinai polam do potsi la bondho bangke ilitum an pena bangke la tarik krisel ke pen tarik koyan aparman ilitum bondho ke la dage withdraw boy kali sita la itu manutin sita me dag mon sam ke pado ye phan bondho bangke ke pasik sak sida je phan mani dukan yang pu sita pasik sak dam de je phan si ilitum nang ilitum athengno pen pudun lo Churolo media kote rumah pransima la polo non talks ke dui dog hot in note bahani komane third force atum na pasik sak doni na pa plu dunji kabor ido kok tai
halabang so kapap flu dabang ke lapolo ke ilitumalo monsam kapawe haladak kumane cocok ceteng dokok tai mene kumane odlang no tum kumane hem me kai dom chok tai mene hala hapen bangke ilitum cerok tokding lapen ilitum celang dun pamini athema lahai monsam avider lo pen pulo tangte ke cocok ceteng pen danglok duk hem me cekai dokok lo pulo tangte ilitum kecingki kecingbai ta flutuji la nilitum pena laso ani ben ke laso agorona podet pena ani ben kacesong pinia ani anlo ta halabang so akacesong bang cesong na asong si tang mandeji asi ining ki pungke madulong tame ining ki pungke dolo bon si tame halabang so ining ki pung along si tame masapo cingrai dun pen ilitum langdun cari dun pen labang so kecingbai ahong klamalong kedamagot kadok kabis phans tame son ke chok che theng la pen emre me chakai po alam pene nane me kai dam chop la hai lam ma abit det ji phansi kadok be sulang do kar byang long ra phansi nil to mahin tame chuning ri pon lo son ta taksi non ke bang ji ni phai inkoi hani to all party and organization at tumben amai dui halabang so amai along kumama si alang litung long suggestion ke do la bijar along le peta kachini dun do ma penia documents do relevant documents do de la hai alam do pulang te nilitum phan nang pachini da me pini penama angbong penama un polote pini angbong na pachini da tame la nang pachini lo pulang te nilitum halabang so pen documents dolo pulang te nilitum halapen en pon pensi hala so kucing wai ang klam long setame nilitum paklang nun long po anin je besi nilita lapeng ko Kecengsi karbilocher ye song kedon hamphang pen bustame tarik ripo jitu niki la karbilocher ye song a members atuma phan biharia khai atum la bangso nang ke attack du na putha ka pot bang ke condemn lo la pen ke law and order la pen ke district administration atum phan ka chuning ripon kang tung alam bang ke alang li tum phan la bang thi bang pho non neblong lelang ko sipu la si prap jin pen la tum alang li tum phan ki di gatar li pen alang litum kona si do ma labang so trace pen si prabjin pen latum phan nep ingnang si ke so dak labang so kang saya bang kelang litum phan pinang ji number 1 point number 2 point bang ke karbilocher li song tum ben kachuning ri poni bang kang tunga bang ke itung kache song bang ke pi plut kla nang ji pe plut phe de nang ji puai phi pusida me itum pini violence kache theng kache chok hem rit me kache kai kache thu kache that la pu bang pa vediat si litum democratically la bangso kache song arona teng pe na bangke litum pe juje det nang ji continuous process nang la bangke kache song bangke athema punon itum karbilocher li song atum bhana bangke kheroni saryali long bangke kedam tang tarik krip pho ani kang samle ke tek chonat alam kalilo kesi atum bhan non pen batai ke thom attack alo ladak KSing long pho pen ke song pon ahut ke ban la bangso kang kir pon ahut bus name KSI tum han ke attack KSI tum no ka ju pen ke katnang konani atok atia towar pen ke katnang la buson da dolo KSI rich equipment heng tom atum pen autonomous state aput ha ka song la bangso ke ban ahut bus name kheroni saryali ke komentunia ni da bondon de dati la so pen jo KSI rich equipment heng tom pen bus name la bangso kheroni saryali long ke pa bandun je phan la bangso ka che song along busame kese richi ki metheng to ma members atum busame atum han ka tag dun la puson busame ke dam tang por hudolo la penan si 15 ani kang sambang ke la bangke third time lo la bangso third time ani bangke litum che thek long dak lo je KSA tum han si e hem along ama KSA tum mate karbia khai tum a hem long ri long ama along le philang along ma chi litum phan nang ke theng nang ke chok la bangke KSA tum phan ke theng ke chok mate KSA tum phan ke lang rem la pwan chok kali da dola bangke la bangke karbia khai tum phan si la bangke nang ke chenek pinak lo pot non phong ka che song bangke litum la bangke la bangso BGR along le lam pen nang klang lo pot
labang so PGR long le alam pen se KSA members atum mate karbia khai atum ilitum nona phoya bangke ke phunang lo pot labang so kache song bangke PGR lepen VGR long le East Karbiang long West Karbiang long pan ma ke tu tribals lapen khaybar imtum kalidet ke tu ati malong an pulutang te itum tarik krisir kep lapen tarik koy arni kaching wai labang so ni alam bangke Karbiang long autonomous council pen labang so alam ribek nangi pusi KSA pen abangke jong pon lo jong si alom so la situation ke pang sama phansi claim chot mate pini political le phansi claim chot pulutang te mo phi la bangke la 20 ani ka chingwa yong si fruitful kalidet potang te hala so phi ka chingwa ya bang yong si fruitful kalidet potang te Karbiang long pan so se ka che song hir kang tang dokok pulutang te la bangke Karbiang long autonomous council atum se adai che ening la bangke athema ni lipulo nona bangke nona por hur bangke akan ke menaya por pulama bangke asama long rielo ke do ana students organization atum indigenous mate khaibari ma students organization tum pen chenglok asu pen chenglok fsu pen chenglok all the master students union pen chenglok AJYCP pen chenglok kaprek pilok upho la asam long ke do 30 students organization atum kang tangkring students organization atum busame non phoila bangso ka che songlong bangke alang litum jakong horang pen chenglok alang litum bidi sori pen chenglok la posonang cerap dun non phong bangke theklong lu la alang litum phan busame KSA tum pen ka choro por bangke pajiri lu la si KSA pen ka choniri pon kang tung alam bangke ka do gobe Karbiang long arada phan bangke government tum ajar le punom penap tarik kris kep la pen penap dik tarik ko ya farman la ninia farman da bangke government atum pen Karbia khai organization aphan kaching sai la bangsor ni bangke nangke hangar ni bangke hot der lopot la ninia farman bangke kache song abangke itum che song ponangi boy fit busame ing samjin pen democratically pen la bangso kache song bangsi che song pon chot nang pusi nilhin pen bangke chuning ri poniglo lasi nili pen bangke lapan sinon mat lam hipe klangon non taring ko ke chini po oda ko pisi kemana nil tuma demand ma ke clear kar lo mate eviction ma ke da ko claim na po la se kola so ang bong ben kopi ko son ne ke kola dak se chini po te bolong kani ko si chini po nang tum ning ke do ma labang so ni taring ko yang chingwai ji walang na eviction rate ko ining ke the bang ke do ta non ma ke pure ke lo bang tema kola decision making bang ke nil tumari deng bude la ke authority tum se election do ko bolom te election a PG man mate afang di nande tum chikro joni ke chikro mane isi time frame of phan sin nil tum bor ibon bomlo same isi procedure do legal procedure do la official same ta apor da nikan isi nengi puan ba ke nil tum chikro dun de hilan ba ke ali sa afang ta dambong lo mo an si la so boy lam da ti mati si nom suluk so daga porle election de jima election ang le la ke alang di tum 20 tarik ani ke ini ta klang da po chuna po kita nang li tum bang chikro jon ni ma ne election a phi ke ini ta de roji so lam kutha ale la sin nil tum astem ke clear na mate kwan ma ka problem un bolote nil tum ke pu da ma ke un bolote taring ko ke ching bai lo taring ko rai si ke eviction nang po la ke sitame kataman legal process bang ke do nil tum ta consalo advocate hai tum ta consalo la si process bang do to tame apor en o bang ke nil tum ta chekro dum delo la bang ke kwan ma ke prap la so la lagile isi nil tum han time frame bang na pidet lo te nil tum ta isi bang ke lang long po la tak aja tame nil tum la so discussion long si alama nang tang la po non final alama tapi bawaan kumaroy man kanami tumaji pasuneng pada 5 mate paduneng elected pinapon mena ke pasun bang ini because he is a democratically elected MSC bita alang li phan ke condemn pamelo athema alang li
alang le homosti lo masi la so kotona dolo sampai la so kotona depen alang ni bangke insam ri song si ang thailong alang li mithang ini initiative ta chen alang li visit amte la an chota li ala areng un bulon areng so tumlong anda me alang li jumri tam nang je polo tame alang li bangke la anak klem ke la si la hai bangke ning duk pe alang li ke klem mang la bangke chok si ko si ni ba Kadang kami medical college long, just alumni number medical college long, apa happen? Long so 90% ke probate terkait dengan wajib long yang kita kasih song dulu dan song, apa song kan? So bet kasih wajib itu dulu, mantu bisa sama gymnast mana pun, nanti aksi lah soal lama lebih, sambil ya song itu. Nonton lah sondak tak perlu dengan lagi dan dia setiap aku dengki. in summary ange kali hula so isi chingwai dolo dak stame hula so ni limit hang da present kali hala dak ni phan nang pachini don ateng pulong te juntu government juntu rule hala so ateng bensi pilon la pensi tame la anso sesi la dapen bangke local candidate teman bangke penangan job on lo pusiko bangke isi penangan dimlong bangke ala udampala me hula kibatun pilong ko vacancy le do kok tame itu ma candidate bang abedet sonda theklong asia hula an bangke apia abangke nili bitangta toksong dudun bekwe pon nili tala so hormu bangke la an than thekte Thank you, sir. Sa Telegram sa social media lo pinakat Telegram ka viral do adang kapek ada ora sa ba rating kido adim adang pinangdam kan Telegram son Telegram tapi pinya ni ta dunia awar lo dam de so karang ni tumaji min pilo alang li dam nang je polo alang li noda so kaba politician lo ni da lo muthe pene instruction do kok ma bu phancho la wangen ni lung da punun dekte because he is a political leader right now. So political leader atom kupisi ke claim da mi ba bangela la bang pudun tek because alang li apen attack ta do kongla mate asi aman pudun tek Long 1920 ở Chingwai cũng là sự Chingwai là những gì eviction of honey claim chỉ fan full về đấy tôi có năng dụng hình cái state nên dong kala mo pan pu continue boleh ya tăng cái non cái này là tôi kể rồi đi đã cái long pet si tôi lo Karbiang lo ara kar inai ke kesi chingrum nang ji kula asi nang le tongna bang so kesi ke chingrum ni phan pi nên dong ke already than ulang pol ta nang than de pun adu der was nên dong already tetap ka phoi one round chingki che wai pang che alo chingki che wai pang che alo la soang bong sin non la so non ini da peta la so series lo ang thek lo si one step further pule nang le tum ning chi bin la ining the pik la dak nel tum korte ang se lo pul nel tum la ka che ton pang cheng lo pulon te to wari si kengkam ka che jolo la bang ka to ko beta ma thauning si hini alam to kok thai la mane ta khola bang ka pa chunji manta nil tum on process po tetap chingwai lo non ani kang sampai chingwai do thula non ani kang sambang ke non ke bang ji khola dak chingwai lo si chingwai nil tum dak ke se rodo an bang ke nil tum ke lut jampu alam ke patang de lam thei si ben si nil tum ke patang last question nanti non lo suka cingwai lo pinangan social media lo mane rason ka Telegram do mane kacingwai lo ngani tumhan eviction ala opini alarben opini nang teman kelar de dia No compromise. compromise lima No compromise. rat teman ini video ko la temo pe la hai ke la social media ka du ga ho munit lung ke negative positive do ka da negative ki lock pin do la ke jutul ke lo sitame la bang ke mo pe la lo hala bang ke tum man ko pi ma la ke mang vet lo pgr along le long ke eviction de na ko na Hola. Terserah. Hola nangkar ju al kana ning chethelo po nin ri nang reply la. Nang litung kupi tong nama thai ni hai statement ni libang lason ka belief dam du kupi ni hang son ba ka kam claim lo thak de joy ke joy wan ti pini nang chak nap ti son lo de chun je de ti statement non phoi la so ko che song long hai ke claim ke dam di pina an joy ke joy wan ni tung chi thai dam lo for example DCSP tung ki cheng nang je don ndi aholam lo democratically garna do la son pu chup che statement ap phit bang nang tuk chi song Tinggal pula.
deh lain silo unofficially nije jadi ni policy tapi si ini cepat hedap pola karbeng long rat pan ini cepat hedap we should be always optimistic di kalima buta ini cepat hedap ni mati di lapen lalo ker atumi nilitum presiden sar mer jengro kan nije dakmat ipil lo kes ing sivet dona we are ready pulo pini do tulong rapet li lata ing si positive sign ma pusi nili mata lapen ing si ningi cethera hala kosono bo ilitum authority competent authority Karbeng Autonomous Council siam Dr. Tuliram Rohan halata XKSA halata la rup hi rup yongsi kacing room pen yongsi ingsi epilita ingsi memorandum submit kacing file pulte alang lita ingut khai kacing honamuni report nang claim pi wegi map sini litum ning chethe dam tu komane inut dam wong komane song inut dam wong bang claim pi det thai stamin lasi nili tumbangan ning chethe dam bangen la kedu ana song kedu ana KSS cing rupet pen cing dam pulte deng di alang lita aning nang cing sami alang lita la so sai bang claim lujima pusi nili tum dan ning chethe dam kali pulo tang de no jong si akan me jong si claim ni thei pulte so PGR kai pharu kai suri da ili tum pachunun ili Kasi nilitum banget on behalf of Karbi Student Association kes yang long point pen alang litum ban honorable siam Dr. Tiluram Rohang pan banget ninga klong pen kecuning rigang tung bang alang li nik hit pik alang li wang po mit nili tuhan meeting na pen nang klem pi wek po sin ning citeran tu thank you la pen Karbi yang long rat tum kan man non kes yang long po office long kan ma ke songan hala kirni long kan ma songan Karbi yang long rat tum na support du na po ninga klong pen chorup lo lapen kaprek bangke mope presiden sar tum nije bom lo asi la paso sinang cira mun tuta pusi nili tum bangke ninga klong ba kucuning ribon tulo Kasi kacing rumah puta kenam kan patumi tu kasi long ko macam itu nola macam senang dikurgin kan bang Nake mathano der delu ple mathano athe ma kacit ton si cing kacit ton sinai mati citon ti posi cingrum dek thedelo target by si velo te kacit ton dolo bolete ciclos dolo te lage automatic cingrum po lasi the moten apu present pola isina proses dokok time ne asap tidak kami der delu le mathano Lapen sir istilam te chunili non kesi rupli kacing room lopo rata ning pathenang nang litum rupli tum ta check hand chipi pen rat Cek hanjot kali lo yo cek hanjot itu yo Kesi kacing room lo ante Ciru. Chalo